Wanjia Fancy, Arlelam Polote. Itu peace ke Wanjia Fancy, APHLC to meeting dolo. Seta, a pherangke la Carbianlong Autonomous Council la pen Assam government. DC siya convene pot Assam government penang kog. Assam government to peace committee meeting dolo. Amal so meeting long. Pini pen para ke sedam cewang nang ni pu. La pen economic blockade. Si resolution and wrong. Peace committee ke abinong son resolution ke guide en kertang lagi. Peace committee si ke try ke un eder lo itu aku try to sinang po bang si punangi. Anya nona bang asap munit tum da jasemet karbi to mang kroy kre. Ye la ajak kado we kalide. Headman tuman ke namanya rong asar tuman ye pulo cumang tala pen karbi tumta peace ke dovek ni kang samwan vek ni. Setahla peace ke wanji kamatha tum rong asar tum phanta hedi. Penang ana munit tum dopu alam sabta kroy kri rong asar tum alam la rong asar tum man sika control tu yi titi tang dipu karbia rong asar tum mata nang than la salam amen ni pudam de det pon lo tel tum han chok theng barata vi tu det ta thek an ke alam mangala pulo itum APHLC ke nitum ke inglong so an ke chelang pet nai pulok si nitum ke kabor i pupe de election dhai un elo sikidul ta pedun elo autonomous state tahang un ik la pulote tribal tu manje bhong thurong lote henomene tribal tung bong ka hinu ta du vek po thek lor lo lage ta la tum phan nep non ante paper nep ni de khasi tum da paper nep ni de la si khasi tum manan ni li pulo nang tum na chi nep non nang tum dorbar snong do nang tum judge court ta do nang tum council a court ta do hadak chi bisar tha nang tum karbia tum mange la council a court ta ve thang da ve ili tum mange six schedule ta implement pe me mediat policy tum mange FIR ke pipen dak judicial court along ka submit hello ke claim nangi ko paper la claim ke je lalo ni pu bangke la pen hala apu chor a bangai langai nili dak tok te sita nili ke tok pen akaprek ta cuma dom mana pitulo la ke criminal case chethana ling sita la ke withdraw ni lage FIR ke withdraw ni ku nili pu lage alang le to man cuma dom man pu dak la apu si ke theng ke chor a ka pol la te criminal case lage with APHLC tum ke chethan ling sita peace effort abang ni tu ke claim bom jilang seta no ma ke peace lo chedam je wang nun po bang ni li tum pu un eder lo athe ma la tum ki pu ala tum inura munit nang chetoy dun atumi la pa avoid of pikaning je jong si APHLC tum peace one dette la pen ka che chok ka ye theng ye pi thi do pok te APHLC tum peace polling center a committee pen cheng lok CC committee la pa central committee atum anta responsible nangi la to man attack po munet tu pusi po responsible chot kali attack po pusi po apu ya nili to man mane nang chok dang thengi wan tv yong si peace one det peace one det ra la che chok che theng do kop te ba ba ni la ke BJP muni BJP muni karbiang lo so jiri gendeng malong so nang litum thek lo ni apoto hadak do le